Poštovanje, Nikola Bujuklijev je moje ime, bavim se video marketingom i partner sam kompanije Talkfusion, kompanija koja postoji i uspešno radi od 2007. godine i koja je vodeća u videokomunikacijskoj tehnologiji. Osim sjajnog video marketinga, sa kompanijom Talkfusion možete zaista dobro zaraditi jer postoji jedan zaista dobar marketing plan i instantna isplata, dakle isplata vaše zarade u istom trenutku u roku od 3 minuta zarada je na vašoj kartici. Vidite, od 14. juna imamo novu informaciju. Zašto je sada pravo vreme uključiti se u ovaj posao? Jer je kompanija ponovo aktivirala, ponovo je počelo odbrojavanje takozvanog double dash for the cash, odnosno dvostruke zarade. Kao executive ili elitni associate partner, vi ćete zarađivati dvostruko za isti posao i zato je sada pravo vreme da postanete partner kompanije. Šta je potrebno? Potrebno je dakle preporučiti novim partnerima ili novim korisnicima. Ako to uradite sa 4 nova partnera ili korisnika ili sa 12 ili sa 24, onda već ste ostvarili dvostruku zaradu. Ako još niste partner, a razmišljate, onda evo vam prava prilika, možete kontaktirati mene ili bilo kog drugog partnera kompanije Talkfusion da vam pokažemo koliko je jednostavno da se možete uključiti još danas i još od danas početi zarađivati, jer što se ranije uključite, naravno toliko je veća vaša šansa da realizujete ovaj double dash, odnosno da zaradite dvostruko, jer traje do 12. jula, dakle imate skoro mjesec dana, ali kažem opet, što ranije krenete, onda imate naravno više dana da bi našli, da bi uključili nove partnere ili nove korisnike i na taj način dvostruko zaradili. Hvala što ste gledali ovaj video, kontaktirajte me putem Facebooka, Twittera ili e-maila, moje ime je Nikola Bujuklijev, do sljedećeg susreta, ja vam želim sve najbolje.